Teh kini kepor. Ni pediang sungai bahai pi borok bodon hakani kaying mani ke Cathedral Parish kajungi hakabakani kalong kasini ka bakrau bahadian arsnem mengilayo yakni kalat wan penlong biang yakni ke procession ba hakabangin sedang lengba kani ka Eucharist bukoj akpor sipo baje bat komju akpor si baje steng sedang dakajingya procession nyaingu yublei nakabenta kani mengilayo lat saisin biang kumki parde me jongkani ke Shillong Ash Diocese banyirum lang wanaingu aidam yublei ni yakni kapor ipediang sungo bha yapi baro ki bolapoi sakani kastep at kham tame i Archbishop jungi Archbishop Victor Lingdo bolong Archbishop jong Shillong Ash Diocese ibanlong ikongsan ban kenyai kini kamas bakhoj akni kasngi paringkat bat kilingdo ki bawan na kani ka Archdiocese jungi ki bolong ki parish priest superior bat ki naki yim reunion baper ni pediang sungubhaya phi baro khamtame ki sister ki brothers bat ki reunion baro ki badan hakani ka step khamtame ni pediang sungubha ya baro ki pardeunge jongkani ki Shillong Archdiocese bat kumju ki bawan na ka diocese Nongstoin bat ka diocese Jawai hakani ka step ni aingu ringkat bat phi kum kawai ka Archdiocese ban aingu aidam yublei na ka bentakani bat ni pediang sungubha phi hakani ka step mangin pediang yu trai Jesus Christ lengba kani ka mas bakhoj bat in pandan borom yu nakabangi ya ka procession ba to ai bakani ka por ka ba boro hisngi ngin perlat kani ka por hakaban aingu yublei na ka benta kini ki boro bat inget boblei undon ringkat bat ni maki ki jing thmu bat ki jing yalam lenti makani ka sini kan long ka bayai bayar renti te sai sen haka kerteng jongki lingdo jongkani ka parish ka jungi bat baro kinong tray kambalang ipediang sungubha yapi baro hakani ka step te saisien ngap bena yapi ba kidon kilingdo hapo yang mani bat kumju hapo biangki hall te kinu ki para bangit ki badon kam ya ka sakrament jing penyasuk kila banlej banya hakini ki artli ki jaka hapo yang mani bat kumju hapo biangki hall keblesiwan ba Stefan kidang don ki jaka hapo groto ki bedang kwa bandrung sebab bandrung. We also take this opportunity to welcome all those who have come to this procession. It is not only the procession of the Shillong Archdiocese. Here we have people from Diocese of Imphal, Diocese of Kohima, we have from Diocese of Aizawl, and I'm quite sure we have some from Tura too. So welcome to all of you to this Eucharistic procession. Karpat iki volunteer barakaj baki don ngi jaka jongki bat kumbangi la pta mende pai bakin don gino ki badi jingdi dan iki batarwa kot ki batarwa tiartar dan iki ba penyait loteri kini kita iki bayat hapor bedang long kamas tapi ino so bahaban karpat iki bakin sange dan iki pinap kini no gitiar gitar ke baki adi. Ngiladon gi jekasyong pembahasan ajar teli ngilabu jekasyong seti sembadan nobis sedin gayeng mane ki bakwa ban lejtei kwa jekasyong subha ban lejtei.
Ki para bangai ki bedang wan da pikwa jakasyong ki don ki jakasyong sate sadin landat jengri mane ki labu ki LED screen. Kadon ki LED screen pila ban le syong huntai. Dang bun ki jakai mat. Tik bedang wan so bhag volunteer pila ban pa ya ki para bangai jengi bagi kwa ban yo jakasyong badon ki LED screen. Ki don artali ki LED screen hapalawi mane kawai macam mana novis kawai. Bat kum kejeng pentip jepi dan artali ki jaka first aid kadai hang ne hapo gawai hapo Savia Hall gawai ke dan hapo Lorito Convent. Tiga volunteer so hapai dan gino ki bron kam ke jiarap ke jongi ki bapang ke bastom sengo bha banyalam hakini ki jaka. Dawai ka mas kibun ki jaka bapila ban mi kawai gede nang te na po madan kaban hiar sa po Christ King College kawai na po school nongi Divine Savior bat kumju gane na iyang nakamat bishop bat kini ban kay kilanti hande dawai ka mas nga karpat ki volunteer ban pe baka kami kanlong kane ka lanti surok kabade markap baka don Bosco kanlong ka one way tang ban hiar bat kumju kane ka ba lanti mau jingking kabale nang ni na po grotto sa cathedral kabare na kanigaliang nakamon jonga kanlong kaban hiar bat kaban kiu kade tang kani kawai nakadiang jongi kana bakan suk kale kawan bakan nom don kono jingtot
ik para bangai berokaj bakin ya skap lam ya kajing kerpat kajing penyat jong ke volunteer ke jongi ngidap do kajing somo ik volunteer ke bawan nadu nyau stang bat ke bawan na keleng ka paresis ke jongi kam tam ke SAC wayam bat ke volunteer kirang ba bat samla bat kumbangi jula manusdam ngem sya eno no ban shandur tetapi ko ban shandur shon ne jaka ke bapiang karpat ru ya ke if there are any people from the press electronic media please wear your badges and report to us ya kiwe te sobha ban ya yang be ni jaka jompi wan nam tur ban shandur sekmat Te kani kapor nin sedang noi kamas bakhot ni kerpat ki para bangai sngobha penyejeng borok bat ka koyar kanyalam ta kajing doi sedang. Nagakot ning kedok ke nombor jingruai ke bakendai. Nagakot ning tibneng ke nombor lai spa lai pon rio. Lai rio. Shadow
Gunmen kupara hakani kesengi bekerpang jong kecela niamba shalong cungi kesengi kabangi pelong ya ke prosesion ba ngayu aidam yu play bola kerku kodo yangi hadin asnem menta ngiyo biang ban pelong ya kani ke prosesion kani kedai ke prosesion benengkong ru nakabantai Archbishop Victor Lengdo kumu Archbishop jong kecela niamba shalong ngidwai nakabanta kecela niamba cungi ngidwai kerpangru nakabantai Archbishop bablai cai kandat un kerku kodo yai kumunong syarai rang ba jong kecela niamba ro kawai kani kesengi ro kadai kesengi bekerpang jong ki baduk bekerdu wealthy of the poor kebahenriu balabu du Pope Francis ngidwai nakabanta ki basyam jenjar bari phai shu blai bon kurku kodo ingi baro ki bayo banta kani ki Eucharis bakhuj mengindon kemensiam bakloi ban yarab lem ni ki waipan dakani ka jithmu tuine phai shu blai ha kani ka mas bakhuj ban kirpar ya Archbishop ban yalam ingi ha kani ka chileniam ha ka kerteng ukpa baru kon baru men sim bakhuj Kaching ai trong utrai trong yêu Jesu Christ kaching i trong ublay ukpa bad kaching salok trong men sim bakhoy kin don ringkat bad pi paro Pakistan be ipriang subhai pi paro syagani kaching lania bakrau chongi kublay kinarit paro kun samla cenderang gentei kilong kemi kilong pa kiling do kiruniam cungi ki government officers ki volunteers bat ki minister cungi baro lada ki dan saudong saukun hangni iwan bantua hu blai nakabanta congpi iwei pai wei bau blai kerku kerpang yakani kaji kedu lang cungi menta kasngi menta kasnem hakani kasngi kabakrau cungi ublai unkerku lengbakani ka Eucharis bakhuj nam ta jing tmu jong pi baro iwei pai wei ko hen men ko para dongine ku bor bagilong kinong pop khnang balong ke blakre balaniam ye ka jing maya bakhuj nga pla How play padon bor bara barapi kohen men ko para bangalale pop shibun da kaching perkhat de kiktin de kikam bade kaching le klet da kaching le palat chunga da kaching le palat chunga da kaching le palat bakrau chunga namar kata karpat kamaria bakhuj kabaya isa kathei soti yakyangel bakiru khuj Badia pi kuan men ko para badwai nakabanta chunga how try play chungi ublay badon bor baro disne yangi andalamap noy ki pop chungi unalam yangi baro sha kaching im bom chukot
Dungin ya duai ipai shublei nakabda jing temu jangi baro kerpang kedai sesengi badingi wei pe wei do ai hangi kerpat ko try ko blei jongi bangin kemen berbor ke jing syakri ya me naba ka jing kemen kalon ka bapura bakabane lada ngi syakri klam sange ya unong ai John ke baba Dau try chung yu Jesu Christ kun chung me o bayim basan charm kat ban me ha ka jilong ka wei chung men sim bakun o blei junam la junom Usi jongka hok unsemi na kabenta jongpi kajing pule na ka kitab Malaki nong etu lupa hakmi kata kesngi kawan katang kum kapajwa haba kiriu sarong bat kiriu sniu baro kin salong kum uskum kata kesngi kabawan kan sathang du yaki uong utrai kipai bakumta kan ampensa haki ya uthit lamne katanat Henry nakabenta jongpi kibating buram ya kekerteng jonga usngi jong kahok unsami lambat ka jingpen ko ha kitab niang jong u kaktin jong utrai Kasam kendai puprat nakakot ling kedop ke number jingwai ke bakhat lai nakot nanti beneng ke number nyau spa prapo nyau pra nyau ngendruai ke antipon ke baningkong ke dikot san rio hadu kendai
Kajing pule na kashiti baar u Paulus pakut syaki Kristan ha Thessalonika. Ku para pitip kumno pidei ban perthu buat yangi. Nim shim im jai pede menbang ila don bat pi. Nim shim la up bam nano. Penban da kajing smat bat kajing tray stom. Nila dem tray bat sni bat nit. Knang bangin om ban kiang yano napi. Kam day namal bang yim don yakata kahok bandawa napi. Henry ban a yapi da karukom im jongi. Yakanuksa ban pertu but. Namal wat haba ngidang don rengkat bat pi. Nila ay hapi yakane kahukum. Lada uno tre ban tray te day ru ban bam. Namar nios nyo badon na pi kiba ya jai tu kiba shushang lorni klem the tray a. Yakum kine kibrio ni hukum bat ni kentu ting ha utrai Jesu Christ bakin tray lakakam haka bajar bat bakin kamay yala kabam. Kaktien chong utrai. Semua bayang. Tos ngau shngan bat tos ngau kemen. Namar kajing sius pa jong pi kalajan. Kajing pule naka gospel bokun kat kum Lukas. Ha kata kapur, haba katu kaningut kilaya kren syapang ka temple. Kumnu balapan itenat yaka dakimau bakansai bad kijen ai smubha. Ujisu laong. Ya kini ki ba pio i.
kisngi kin sapoi haba an pensa hangne wei umau halor wei pat ya uba an pentua te kila keli ya u konong hikai lanu kane kan urlong bat kandon kadak kasin ayu haba kani kan sedang banja teu laong to sumar bapinom sya yalam bakla na babun kibriu kinwan hakakerteng jonga da kabaong ngadai uta bat kaya kalapoy hey wat bud yaki bat haba pios ngau syapang kitma bat kijingki wen wat syapting na bakum kine ki ai kidai banjia shwa henrei kajingkut kan omjia si sendon nang tau long haki kawai kajaj benriu kanyale persaya kawai pat kajaj benriu bat kawai kahima kanyale persaya kawai pat kahima andon kijumai kibashur khai bat hakeleng saudong kindon kinem sniu bat kikhlam bat kindon ki jing itrim bat ki dak bakraw na beneng henrei haswa kane baro kin kem yapi bat kin leben lekho yapi bat kin IT yapi ha ki sinakok bat ki phatok bat ansa patom yapi hakmat kisim bat kilat na kabenta ka kerteng jonga kane kandai kakabu na kebenta jongpi baniang sakhi namar kata torai halaki donu ban kuslai lepa kumno banjuba nabangan sa ai hapi ya kajing penak tin bat kajing start ya kiba an don unu na kinong shun jongpi uban la banya aireng ni ban penyapnya an IT no ya pi wat da kikme kikpa bat ki men para kikur ki jaj bat ki lok ki jor bat yak katu kan nengut na pi kin penyap pin sa sya isi habaro na kebenta ka kerteng jonga henrei wat wei unyu khli jong pi un du ei da ka jing yai sha jong pi pin sayo yala ki jing im ka gospel jong utrai Perayaan baik, ai kublai sesisin, yepi baro, kublai nudui kenaret baro badan hang ni, itanat babun kenaret ru badan sengi, ikun samla serang gentei, kublai yepi kilok pa, kilok kemi kirang ba, kublai yepi kilingdo kiruniam, ki father provincial character. BG chungi Paris Press para Bernard yakinong mikmat chungi bara ki MLA MDC ki minister chungi way pay way kublay yapi baro way pay way hagane ka step I greet all of you dear people of God coming from different part of Northeast India. Welcome to Shillong, welcome especially
Kadulir jong kabadikan gabaar lumen jensium nambar khatwei balai katenlong bat katamei namar ya kabalang katelek lakha na kajing maya paskha kajing im kajing syachitam kajing syayap kajing mipat jong ukres bat ya kani kajing maya paskha la penmentabiang ha kayu kharis pakuat Hakaba mdei bagi syukan mau Henry ka urlong biang sisha bau kres uim usashitom usyaya bad umipat biang ukdia iladi ban penim yangi baro takadau kasiti jong Paulos kasiti sak Hebrew kalanong kendai kadanu katsau ka kran syai yakani ba omdei syu dagas nam jo kimrat ban sat yangi kapap kesang chungi Henry u Kristi jaladi u shim ya gajaka jong langknya gaba play la kasnam ban sat khot yagi baro kane baro kadai namar ka jing ie chung play yangi khnang ba ka jing ade ka chungi ba ka chung play ka long ka bajanai man ka por ban man la ka khlimman Hoi ngitip ba ublay ulang ka chingye baro ngitip ha la ikliway ublay ulang ka chingye Stephen kong Yohanes saupra ha ka sitiba jong Paulos aposta sa Timotheus iway saudusan ba ka dulir at jantes nambah nyo jong ka badikan ka baar ngisyam ba ublay uiye yangi kibriu hadu kata-kata ukwa ban pelayem yangi baro kene kadai kacing kwa jong blay man la kapor man la khlemat mdei tang sisin kwa barbor kayai peteng kacing kwa jong blay namar bau ie yangi ukwa ban penem yangi baro takane kapor prabangej biye lengdo bat kiruniam ngakwaban pusan lang bat pi syapang ke weipat ke mat pusan na kasiti syarai jong upop Benedict bakan riu halor kayu kharis bakuat la shim la sot na kane ke jikai jong upop Benedict bakan riu post synodal apostolic exhortation sacramentum caritatis kabeningkong kayu kharis kadai ka jimaya ka bagi dei banget the mystery to be believed kane ka sakamen ka penskam ya kata ka jingie ka bakrautam ka bayalam yu jisu banai ti ya ka jingim na ka banta ki paralok mangama pibara ni dei ki paralok jong try gospel Yohanes khasan khalai u jisu la ye yaki hadu gabakot Gospel Yohanes kala iwe. U Yohanes leto yang i baswa ban ya balo gading pana. U Jisu la sa iki kejat jong ki apostol de jing ngauret. Gospel Yohanes kala saudusan. Ha ka ju karkom u Jisu yai teng ha ka Eucharis bakut ban i yang i baro syadu bakut. Da ka baterwa ya kamet bakasnam ba hangi bangin bam. Takada wang tersim kani kalong kamet chunga toshim kani kalong kasnam chunga to le yakani ban kan mau yanga Lukas ar ka kenda arpo kani kadai ka jimaya ka bakrau ya ka banginam la ban soto dalale ruem takadaw ako stien bakut u doktor jaga balang ka thalek wang nganget khnang bandup ngauto Henry pinom la ban soto sangit amdan weru nangi ban soto janai ko bang ako stien bakut nginget khnang bangin ngauto ya kani ka jing e chung blai ha ka Eucharis bakut kabaan ka Eucharis bakut ka de ka jimaya ka bagi dai ban leniam the mystery to be celebrated kabalang ka yai peteng ya ka jing nya Eucharis leng ba kiling do ban penmenta kadang-kadang Jisu seng ubu
ya kileng do chungi kadon ka jinga dei bekerpang kileng do bat ka Eucharis bekhut klam leng do onam dan Eucharis klam ka Eucharis ngin mla ban em namar kata kileng do ki pelong berbal ka jing kenya ka jing penmenta biang ya ka mas bekhut kadai kata ka jing jia ka balajia hakabau jisu la syachitam la syayap la mipan den yang kani kadau hakarukom ka baki pai Israel so thu pai kani ka jimaya ka bakhut ka balai lut yakina Egypt kadau manlang senam kirakhe ya ka paskha jong hiju haka jingja ka Exodus ban penmenta biang ya ki pai rungai kenang bakin nopla ban yarap yaladi ban long kita ki balai lut ku balai kai kot niam jong ka balang ka senek ka nambar chi haja lai spa andru pulai u Jesus Christ da ka jing sha chitom da ka jing shaya ba ka jing mi pat ba ka jing kiu ju shapaneng ula pen pura ya ka paskha kumta haka mas bakhut ka long ka jing pen menta biang ya ka paskha ya ka jing lai lut kaba ula pedulong nak banta chungi bara ban pelai yang ini nak jinglong berau ban alam yang ini sekabala di kabala kular kata ada jing em bom jekut ngiyai leti sekari kabala kular ngiyai perkrim sekari kabala kular nomor kata ka dorbar ba ka baar ko ong man la ka por ba ka jingnya juga jing pana hagabau kresulong ka paskha jangi laknya la penmenta halor keduan landang yaiteng ya ka kam jo ka jing pen em yangi lumen gensium nambar ke balai mangi ki pa chu bleng gi de ban sim na ka benta ka jiru blei bandup yo ya ka jing ai ka jingker khu chu blei de ha ka ne ka Eucharis bekhot mengila yo ban ya long ka wei teli bat utrai Jesu ke balai ka Eucharis bekhot ka de ka jimaya bagi de ban im the mystery to be leapt na Lord bagi ngai ne bagi le niam ngi de ru ban im ya ka Eucharis bekhot mdei tang ka jing pendep rukom ngi de ban im dau nunu babam yang ne pu udim junam gospel Yohanes riu san puwei u Jesu la kular shu jar babam ya ka do changa barbadi ya ka snam changa unyo ya ka jing im bom jekot bad nga sa penmi pa ya u hakasi khadu gospel Yohanes riu san pusau kani ka jing tu yang ni ka jing bam ya ka do ka jing di ya ka snam Jesu kat pelong yang ni bagi nyo benta haka jing im blai kani ka jing im junam ka sedang nadu ba ke baptis ter kata kamot ni dei ban im ya ka jing im ka bayalam dau men siem bakhot Roman pra sau ter bat Galatia san khandriu apsan kamot mangi ha ka jing im jangi dei ban syayalam hau men siem bakhot mdei ban syayalam ha ka do lagi im kat kum men siem bakhot ngin lai im lagi im kat kum ka do ngin yap namar kata ka Eucharis ka day ban kta ay ka jing im jangi barok ka way kumbaong Paulus lada pi bam lada pi di lada pi le ay to le ki ay nakabanta ka buram jong ublay Stephen kong jong Paulus sinong koren si Paul lai pu way nang tangi day ban im kat kum ka sngi jong utray the Lord's day kata ka mot ka jing im man la ka si kam day ban long mar khong pong khong de ya ka jing im ka bang im ha ka sngi jong try ka mot ngi im berbor ka jing pet kre ngi dei ban im ka jing lai lui na ka pop ka sang ngi dei ban terwai na di ho blay try kun ra ban im ran kat ka jing tip riu tip blay ban im kum ki khut ka jing shai
ban kia ne ki kam jo ka jingdum kini di ke jikai yang ngi barwa ban im ya ka babenta ka basal ka Eucharist bakhot ka dei ka jimaya ka bagi dei ban penbena the mystery to be proclaimed haka jing sedang jo ka jing long pop Benedict wang yakini kintin dan ka bakam itanan ban ya ka jing ka la jo ka jing shem ya utrai Jesus Christ haka gospel dan ka bakam itana Jesu ban ya ka batep ya Jesu ban kerana kiwe ka jing long paralog jongi ban utrai Nama kata, ini ban penbena, ban yang samlang hakiwe. Kapertai kadon kam ya gajing iye. Kadon kam ban ikan du ban syam ya utrai Jesu ban ngej hu. Kabalang kabaim ka Eucharist bakhut kadi kabalang missionary. Ngi baro la khot yang ngi ban long ki missionary. Kam tam nang ba ka jing yo pnyang ya Jesu ka Eucharist bakhut kat pelong yang ngi baro ki missionary. Baro ki lengdok keroniam bagi pajba baro ban long ki missionary. Habakut jaka mas la juang da lengdok kila isuk ya ro yu try da ka jing im jong pi. Klempet ngi dei ban lej ban penbena ban penpriang ban saki ya utrai Jesu kumbaong ki apostol. To ya kata ka bang layo I bang layo sengau ni penbena pi ba pindup ya selok lang bat ni. Stephen kong Yohanes kat lai. Nama kata ide balong ki missionary ki baem. Basan ka Eucharist bakuat ka deka jumaya bagi di berterwa syaka pertai. The mystery to be offered to the world. Uji sulong syai ukpu bangan ay hau manay ulong ka do janga gabai kenang baka pertai kan dop im. Yohanes ndeu san puwei. Uji sudap dekat jis nei ka pertai barok ke wei. Wisnei yang apa dia pi wei pai wei. Mangi ke ba peniang utrai Jesu ka Eucharist bakhot. Ngide ban long ki saki jong ka jing ie. Jing isnei jong belai ki briu baro. Ka jing maya jong ka Eucharist bakhot ka dei ban alam yang i syaka jing le ki kam ki babha ba ki kam isnei. Namar kata man laga pol bagi ba bagi di utrai haka Eucharist bakhot kede banyarap yang i banayai long ki Kristan ba penprian ya ka jing ie bom cukut jong blai haka pertai barok wei idai banyai long ki briu ki basbun kam tam ban IT ladi naga benta ka jing pha baga jing pan em jok hen men para jongi Ngidi ban long ukpu bala kedia bania samlam nang ki wei bakin yo ya ka jing em. Ngidi ban nang yai long ki atia jo ka jing ye jing sok jing kemen jing kermen jing ma daki kam bha bagi dei bagi le man la ka singi. Gobong gospel jo Matius arpusan Sao Paulo hakasi ban bisyar yang ikadu kadwai song kumni kata sin ba pile highway para berit chunga pile hanga. Naman kata ki Kristan benet kong kilale ikani ki sautu bhai ni ke ji kau Jesu kilai ia man ke ji atli ke ji arab ke ji karshan mar keliang kam jo ki apostol sau life ar life unreal takadau nhiều ublay ulong ka jingi ngalong ye pimani bat lakhot yang iru balong kiba ye wei pan ngidei ban ye yo Jesu balong ka hukum bakrau yo Yesu gospel Yohanes khatlai tai pusau kane ka jingi ke de balong lengba ki kam om dan ke ktien ke thale ong Yohanes Stephen kong Yohanes lai khat pra Kajing im Eucharist kadai shisha kajing im materwai ke pertai ya kajing belai
Pakistan bi kene ka si bai kendu lang kroi hang ni dongin le ya kata ken ke chingi kai jung Jisu ha ka Eucharist ba khoi menta ka si ka bau pa ba khoi Pope Francis ula pen bena hangi International Day of the Poor ka si bai ken mau ki beduk ndei tang ba ken mau ya banduai ndei tang ba chuduai ni dei ban nirap man kasyani ki bedok ki barangli badan saudong saukun jong gajai benriu cengiru bon ki bedok bon ki barangli de ka kamram jonga jong pi baro ladang ie yu Jisu ha Eucharist ni dei ruban ie ye ki bedok ki barangli nama kadon ka ji dei bagarpang ha pedeng ka Eucharist bakoi bat ki bedok ki barangli Dadang ie yang Jisu Eucharist berkuat, ye dai ruban ie ye ki baduk ki barang li. Amar kata doa bagi doa kani kasi bakrau bagi kedua lang krui kum ni. Jisu dan bangi, Jisu senran yang ni, Jisu kerku yang ni, Jisu yarap yang ni, Jisu aibor ai mesim yang ni. Ba ngin le ye ka bau kwa yang ni ban le. Pakistan bi Pia sengau ka tin blame ta kasi ka masuk tenan. Ka keran nangi cepan ka jingkut. Jing pele ban kong sakut no. Kiai baro sakut no. Mangama piro sakut no. Ki building baro sakut no. Ki kali ba pitiet ki sakut no. Ka kardan ka nam jak pi ka sakut no. Kiai baro pi sakut no. Haba pi charge mobile ka nom ne si junam sakut no. Si benai dan bicara Islam sekutna. Ki mabai babha ka naru ki sekutna. Sekutna. Demne masuk pula. Sisin beladon jing sedang ki sekutna. Jangan ni lapatkan mau yang ibarat. Kecik pula benengkong wat kasgi ki sahid beneng ki sekutna. Tang bayangi ki bangek wat din. Kebaru Paulus wang hakini kisgi bagi pekrek kata kejingkut no. Ngim dei pat badan jaitu. Ngim dei banang ngim tre Yesu syubam syudi hap tre shitam. Lakot yang ikum ki kon kestan ban tre shitam ban nyai leti de kejing tre shitam de kejing syania ho blai. Gospel ke basetenat Yesu. Habaki briu ki aroi kata tempel ha Jerusalem. Kabai tenat hadu kata-kata. Dan saya kami tenat pada katedral cengi. Kibri ki ong ish kecik tenat. Kecik tenat. Karong karup. Kecik pendiam penbek. Jisu pawang kemno. Kasapoi kepot on sekut no. Kasadu no kan ni ke tempel. Kalau adu isya kan. Harus nam nyopau kalau adu. Kalau tua, kalau penpra dan kecik tamah. Kei belah tahu pertekan dunia. Tang bau Jisu hika ingim tak sengi. Ongim dei pada banti. Ngim dei pad banti yang kata jingkut no. Maka jingim jongi rung ya letis katong. Katong jongi saka jingkut. Kajingim pertei kata kadi kebeneng. Ngim dei ban septing. Ngim dei ban long ki atiar jo kajing kermen. Kajing sup. Kajing ye. Pakistan bi ai bagani ka si ka bakmen mai kedu lang hani ai ngu yu blai ka sun paneng ka bitanan ai ngu yu blai be ni yu biang we pan ai ngu yu blai me kendu krui kum ni tuin tuai ba ka jing ya leti chungi ngang gelong ban ye yu blai ban ye yu we pan de kata ka bajanai tam ka jing long briu chungi ni wan kanang ka Eucharist berkut ban pen mentabiang ya ka jing sha chitam ya ka jing ye jong play ya ka jing yap Jisu ya ka jing mi pat Jisu ba ka jing petim jong Jisu yang ni udan Jisu hani usenran yang ni to nama kata ai ku play pi u play ka jing sok ka jing ye unis nei un kerku kerdo ya pi baro ai ba ka mei peneng ka maristi kan ya sai lam nak bata jongi kiru kuat baro ha peneng Kindan senran ni sait nak beta jungi baro. Any roh yang Yesus Kristus.
Dong ini yang baro ban pertamai biang laga jong ke cingej lagi mirwai lang ke kredo.
go Pakistan ba ye utrai Jesu don kat ban ni wang yang ye kan ye step pan ni ke ching don kam jak pi pisayo ai kita baro ipan u blai bangin ye ju bangin ye we pat badi ki we pat ki ching don kam ki bobon jongi Kabanta upa bakut upop Francis, I Archbishop Victor Lingdo, kakanhun ki Bishop ki Lingdo ki Reuniam ki Katakis badnong tre balang baro, badagajing start badjing riublay, kinla ban sharai bad yalam mi ki pad ublay, ban eat bad burom ya kayu kares bakut, ni kerpad ya me kutrai, Ni duway na kabanta kinong sansyar, hakisnong, hakajala, hakari, bat kapartay, baro kaway. Ba ublay unkarsyan bor yaki, ban sansyar, bat yalam, hakahok, katkum kahukum blay. Kenang bakandon kajing suk, kajing shngan, bat kajing yadbet, hakaimlang salang. Ni karpad yame kutray. Ni duway na kabanta kilong yung long sem Kristan. Bakin im hakajing it jing ma bajing duai lang bat bakin long ru kirim pei jing hikai laki kun kiksiu ban long ki nuksa bha halaki marjan marpa da kajing im hok kajing adkar bat kajing im tibriu tiblay ni karpad yame ko try na kabanta ki bapang bashitom bat ki basham jinjar Ni duway ba kajing nget, kajing shanya, bat kajing yaisha, kin pentengen bat kin pensngan yaki, bat ba ublay hakaya kat kum kamon jong un pelaja ki na kajing shitom bat jing jenjar baro, bat un ai haki kasuk kasan bat kabha kamiat, ni karpad yame ko try. Na kabanta ki kun samla bat ki hebrit, ni duway ba kin ya ine ha kajing nget, Hakajing shisha jong kabalang ukris, wadlah padang bun kijing bajing tenju, bad bagin yo osngeu ya kajing kot jong ublay, ban troy hakalangka bayar jong lah hakajing long lang do ne reuniam ne kum kinong troy kamalang hakaimlang salang katkum kasandur jong ngi karpad yame ko troy. Na kabanta kinong sharai mensim bat kinong tre balang ki balak ladno bat ki mensim hading pankut haune ubnai bangi kan mau kerpang ye ki baik baton jengi ki balak ladno ba ublay un ma bi ki lat ki let ki tam ki duna jongki badun ai haki ya ka bai nong jong ka jingja thai bom jukut ni karpat ya me ko try na kamanta jongi baro ki bashim banta hakane ka jingnya Eucharist ba ublay unri undaingi na kijing majing mansau baro med bad mansim ban ngin let pai shalayeng bat shaki parabriu da ka mansim ban trey hok ban ka mai hok bad ban im hok ni karpat ya me ko try Yit wai kerpang na kabanta ki badok ki barangli hakane kasikan mau kerpang yaki blai kun rat un pendap penbiang ya kajing don kam jongki kabam kade kakup kasem bakinang la ban im karkum ke kardan long briman briu da kajing kar khu jong blai da kajing kar shan markliang ni karpat ya me ko try tuina sap jar shipang banduai ladi ya kajing tumu bari jongi wei pe wei Go blay kan ran priang yi gani kajing duai bang lapan nami da kajing ngej da kajing shania da kajing IT lot hami ipan yi gani dau kres utrai jongi amen Nagakot link dom ka number jingruai ka bakat pra. Nagakot lenti beneng ka number lai spa nyau po pra. Lai nyau pra.
Toya duai ko para bangai pe baro pagacingnya jongia kani kasingi kalong penenghon hakmadu blay pa badon bor baro Doai ko try ngi karpa bagacingai ka bayi terwa khamat ka borom sim jong mi kanwarangi ka jingai banai tilot yala de hami bat kan panio hangi ka jing kemen ka bane shi juno dau kres utrai jongi utrai undan rengkat bat pi do kentil yala ki donun Doang ini ai ngoyo trai u play jongi Da shisha kalong ka basyang hok bat ka badai kadai ti jongi ka jing panem yangi haman na kapor ba ka jaka banai ngoyo mi ko kunrat ko pa ba khon ko play badan bod bad bom jukun Naman mehi meim ngiki bat ngilong bakat bangi dang don kani kamet yomat om tang ya kajing suma sukher chomi mentagasni henre yomat luparu ya kajing kular jon kajing im bom jukun namar habara priang ya kiso benengkong jong men sim bakun Dako bamala penmi pat yuk Jesu na kibaya ngikar men ya kajing no ya kanong pateng bom cukun ha kajing maya paskha bat kumta rengkat baro kyangyer bakire ukut hapning kat bada kajing kemen bakrang ngipen benada kabangi yairwai
da shisha me long ba khot ko try ka de hok ba baro ki ba mana thao ki ni ro yami namalang ba khon chong mi u try chong u Jesus Christ da ka bor ka chi ya trelam chong mun se ba khot ma ai ching em ma pen khot pen kan tang ye ki ai baro ba mem ju sang ye ban lum holiday lau pai kenang pada du bami sedu basap kasni andup terwai knya kriam bakuat syaka kerteng jongmi namar kata ko try ikar padret yami badau ju men sim men sngoba ban pen khuat ye kini ke ching ai ka banyuan ra bam pen kentang yaki bakendup kala long kamet bat kasnam jong try changi u Jesus Christ ubalau kum yangi ban pen menta yakini kecing maya namar mauhiya kamiet hakabalai tino ayu ula shem yokpu daga bai ngu yami ula tuai kerku ula ketia ula ai la kesen ran uang to shem batbam nakani pi baro namar kani kalong kamet jonga yakaban IT na kabenta jongpi ha kaju karukam andalala ya pam ula shem ga khuri daga bai ngu ula tuai kerku lai la kisen ran uong to shem batodi nagani pi baro namar kani kalong ka khuri chonga snam jonga jutang bathamai batbom chikot yakaban penmi nakabanta chongpi ban nakabanta kibabun yakaban map yakipop tole kani ban kan mau yanga ka ching maya chon ka ching ye namar kata ko try kat bangi pen menta ya ka jing sha shitam bapalai im jong khon jong mi ya ka jing mi pat badan buram jong u bare ka jing kiu jong u shapening badruat bang ya khmi lenti ya ka jing wan piang jong u ngi sngau terwa songu yami ya ka ni ka jing knya ka bakhot bat ka ba im ngi karpat yami to pek ya ka jing terwa knya jong ka balang jong mi batu kubur ucing kenyau barka cingyap cengu melaman ban penyasuk yangi bat mehi tuai bamangi kaban psa dakamet bekasnam khon chongmi bat kaban pendap dau musim khon cengu ngin klalong kawei kamen sim how Christ Don pencana yangi belong ke citrua bam jukut heme kenang begini biyo ya kenang peteng lambat ki bala jiet jome kerpang erengkar ba kamaria thisti bakhoi ke keme jom blai ujisa bakhoi jo korem jongka ya lambat ki apostol bakhoi bar ki martir bakhrau buram rengkar ba ki bakhoi baro hagi bayishania banyo chiaram nagaji saj baklem kot jongki akhmat jome Niger part ko try to I buni jinknya jinkpnya suk jugi unpun roi ye suka sign me ke jinkpun im ye ke berthei paro ko wei tu sungu bhavan bin skema ke jingej be ke jingej ye ke balang pilgrim hangni slab thei ringkat bu shakri jame u Francis u pabu khu jungi u Victor Lingdo archbishop jungi ka ken hon ki bishop ki Lingdo baro baru pa ye bamila plong u jongme tu sngo tu snap ye ke jingdoi jungi ke hieng ke sem ke malakhat banya lumlang akhmat jungi
kuk pa ba each one ha ke jing each is nei jume tu lumlang hala de ki khun jume baro ki bala sapriang hasatlak ka prathei Ya ki himen ki para jungi senrang bekantai ki bala khlad no bade ki to baro ki bala penso bhai mi shwa bikin khlad na kani ke jingim to priang ki daga jing e chaki hima jongmi hangta ngi kermen bandon bad ngin ya hun lang dak buram jongmi daw kre sutrai jongi daw ba me the sei hakaperthai ya baro ki jing bha Dao lembat o bad hao kanong hameu blake pa badon bor ha ka jilong ka wei jo men sim ba kun baro ka buram ba ka jiro junom la junom Kumbalau kum yangi daunang pedim kumbalai kai ngi daktin blai nginot bano Kokpa joni mahabnen kan lon ka pakun ka kerten jommi kan wan ka hima jommi kan long kamon jommi ha ka kendau kumahapne to ayangi menta ka jingwam jongi ka bahala kasni batoma yangi yaki rengkang jongi kombangi ruangi ma Yaki pales niu yangi Badwat yalam yangi Shaka jing pen shoy Henry to pala yangi Naka pasniu To pala yangi karpat kutrai Naga jing sniu baro Ha ka jing subun jame dwai jing suk jing sai ke sni jongi Kanang ba ka jirap ka jing snei jong me Ngin lai bar bo na ka po Ngin yo jia da na ka jing jen char baro Kat ba na ap kamilanti ka jing karmen bakun Ka jing wan pat unong panim jongi O Jesu Christ Go try Jesus Christ, may belong ki apostle jong me, ka jing sung ay api, ka jing suk jong ang ay api, wat pa ki pop jong i, henry ka jing e jong ka parang jong me, ba ka jing sabun jong me, tuai kanya ka jing suk titili ka way kat kom kamon jong me, mameo bayam basan shar, junom la junom. Ka jing sugutrai kandan berboreng kat bat pi Dong ini apa pau ia ka jing ai mar kaliang
Sene yangi Nam brought play Me bakin no kipo Kaperte Hakami ukuan nang berat jong oblay. Hakami bukin no ikipop jong kapartay. Sumbangi berat kibala wala khot. Siakan jing kawai jong ukuan nang berat. Bukan rat amang basyang hok. Menurut kaying jonga. Henry sinuka ketien mensim jonga kasakiahi. Nakakot ling kedom ke number jingruai ke baar pau ar. Nakakot ling tibneng ke number ar spa nreo. Ar not nreo. Keyboard, you try, baksa, ki ajarmu.
Nakakot ling kedop ke number jingruai ke ba ar pholai. Nakakot lenti beneng ke number ar spa ar pho ar. R.
ginam pat kerki dang buan ki basam kominian keleng-keleng te sobha ki volunteer sampai dan ki duna sewan sim host nampo groto dan hayi meneba nama da ki wan ki kin sawan ban bu host te ki bam yo ban pediang hadin pila beli ruh po groto lene sipo yi meneba Nakakot ning kedok ka nomor jingruai ka baar pusaw. Nakakot ning tibneng ka nomor shispa prapo pra. Iway pra pra. Xiao xiao
jing sam kominen kadang yai, andai dangdan katuk anik jing tuna ngatip nambar jing bun beriu. Then Karpat, all the communion ministers who are in different locations, if you have extra communion, please bring them to Grotto or to the cathedral. The kipai ba kibampat yo communion, wadam so pere pila ban namar pila yo benta hakamas pakut pila ban rung apa cathedral hadir kin sedon bagi padaran tu kiban ai communion nya pi. Teman tangin yo abiang stang kawai kejing ruai, so abangin pengkut hakamas. Naka-calling kedap ke number jingruai ke ba arphausan. Naka-calling tipneng ke number arspa arphau. R not. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kadba ki volunteer ki rangi persang ban yalam ye ki nang sam ki volunteer ki bam duna combination so bhawan chepo guruto ban pentip ek sister. Nakakot ling kedok ke number jing ruai ke bahan riu pau kendai. Nakakot ling ti beneng ke number shispa prapawe. Iwe pra iwe. Riu kendai bat iwe pra iwe.
ki kemas keempat wai ki volunteer Sabha Banyalam ki bilang dan ki bilang sam komedian yalam ki ski cepat groto the Sabha Banyang. Please stand up for the final prayers. Dongin ya duai Ngilai opiang ya kecing ai jong kecing maya bakentang Bangi karpadet ku try Ba kata ya kabau kon jong meu lau kom yang iban le Ha kecing kan mau yu Kan yalam yang i sa kecing roy ha kecing ye Dau kres u try jong i Shua ban karku yipi, shim gani galat, an kublai yipi sa shisin, iway pa iway, di baro di shibeta haka presyan ba shibit. Kajing pentip, rengkat makabalang salon sar, mentagasi ngarakhe ka World Day of the Poor, kasikan mau yaki baduk. Kum ka jalan yamba jungi, nginlai yakani kasi om tang mentagasi, Henry yaile yaki kambat sawan kumtang ikarpadret ikito baro ki bakwa ban ai ke cigara kila ban penpoi katedral parish Archbishop's House Shillong Lani Social Service Center John ka Shillong Archdiocese banduk yara ban penpoi ki beduk ki barangli kabar mending la penlai yawi ka kot From the heart of his daughters, Volume 1, Balata Adaki, Visitation Sisters of Don Bosco. Ibadai halor kacing im jung Archbishop Hubert di Rosario, Malapan mi laki sister. Ikar empat ik prabangay, bakwa ikan ikakot kilaban tet. Resi mentangasi dap hiro. Temakata ke bakloy ke benyo ikan ikakot kalau kacing mentoy shibun. Kacingkar kuy kayimani parish jongka parish umbir kabla buk hatway tarek benai banwan Desember lapen kendriano aswa on sepentepat ia katarek hakapor kababiang O try dan ringkat bad pi dam ngakli pan cekar kuno blay To belai badan buat beraun kerkuya pi, ha kacing seben jengu, unta saya pi ya kacing start bapen im. Don saya pi berbuat kacing kai jong kacing ngeng, un penlong ya pi kibayai ni aki kambakun. Don pen pai ki kejat jong pi syauhi bon kedau api ya galanti jong jeng sebuan bagajeng so Ublay badan bor bero pa baru kon baru mensim bakon unkar ku ya pi Kilit suk Yaro yautrai da kajing im jong pi. Ni sawo yau play. Shong bara shong sipan. Kuhmen kupara kumba julong manau snem. Warhakini ki asnem bomyo penlong persen ba ka editorial board jong kaying Kristan kaju ya ka literary award ya kijing tho ni ki article baken saitam jong kasnem kabalami ha kakot kubor kaying Kristan na kabenta usnem hajar arhuway kinong bisar ki badai na sabar ka ibik baken tup ya ki padar Kiriu rong ba, kilong kami hadin ba kila bisar ya kijing tho kila yo ya kijing tho lani ka artikel
bakan sai tam kaba kerteng ka deiti kinong hikai kun kinong sumar ya kalawai ki khna puli kabala tho dai kong Erika Mary Jerwa Shwaban ai ya kanika award hai kong Erika Mary Jerwa the most Reverend Archbishop Victor Lingdo ngan pule ya kani ka citation lane ka jingtho kabla tho ha kani ka momentum ka office jong ka editorial board ka Yeng Kristan Archbishop House Shillong Katus Bill Sa Kenmau ka editorial board jong ka Yeng Kristan ka penkup ya ka Yeng Kristan Literary Award 2022 hai kong Erika Mary Jerwa ibadai namalki Cathedral Parish East Khasi Hill District na kabenta ka jingtho ka deiti kinong hikai kun kinong sumar ya kalawai ki khna puli kabalami hau nailur arhajar arhuwei ha kakot kubor ka Yeng Kristan ya kaba kinong bisar kilarai ba kadei ke jingtho ba ken sai tam jong kasnem lasan yang ni di Reverend Father Kirshan Lang Khatpuri Chief Editor jong ka Yeng Kristan ba kumjo i most Reverend Victor Lingdo Archbishop jong ka Shillong Archdiocese tani ngak hakani ka por ngak khot yei kong Erika Mary Jerwa bin Wan Shanis Khmat ban sim ya kani ka Literary Award tong ini ap thap khtibar kajingkepan na ka ebek lakarpan ya ki longyeng Katolik ban sinyang testa ya ka kot kubor ka Yeng Kristan lakarparu ya ki padar ki katikis bat ki ramba palang ban pensngutu ya ki para benget ya ka jingmentoy limba ka jingpuli ya ka Yeng Kristan kadai ka kot kubor jong ka balang kublai sibun Tasku bhai yang nyerwai ke wai bakadu kat bagi padar kirang lei pai sipo ngroto. So ba palai lenti volunteer. Kumbalapan bana banne ki jaka hiar ke lei dang te dapo kalenti volunteer so ba pej. Kadai one way kini ke hartali kini ke lang one way kene kalenti ban hiar napo Don Bosco bat kumjuk kene kalenti ke ba hiar sipo ngroto nakamon jongi kinang dei ke one way. Nakakoning kedok ke nomor jingruai ke baar pau nyo. Nakakoning ti beneng ke nomor san spa lai pau san. San lai san.
si pernai wanya kacan jonga di jonga tuban baktin yanga kumbanya ka eryong sendan ni penjai jai kum chuya jing pen shoy ki ma keryong yanga wanya bana kutrai kami padum batsi pernai wanya kacan jonga di jonga tuban baktin yanga ai bor yanga ban weng yun o baka dumgi yang ka do do jonga patang chikwa chika wanya kana kutrai kami padum batsi pernai wanya kacan jonga di jonga tuban baktin yanga kumba mela penkot yaki berdoa kum tayanga penklain habang asodora wanyat patna kutrai kami padum batsi pernai wanyat kacan jonga di jonga tuban baktin yanga To kublai sibun ni keserentik choir. Tetap kuti kendian mos. To nak jiruak. Tementagi ni kenduk biang hagapor si peje stek hendrai ki bepi ki bahab be ki cakala jong so paban poi ki cakala jong pe si peje bat si peje siteng tik ngin sedang ya ke procession. Kublai sibun ye ki balawan nak ni kemas ini kenduk biang sibet hagapor si peje stek. Kani kalong ka jingger pat kani kalong ka